ngày ní xong mình thưa blog bếp cooking mà đong ban món xẻ chẳng đang thưa ấy tí mình đã đột món coca chẳng anh bản tay món này chẳng đột món chẳng riêng sụp chan chẳng bỏ riêng sẵn chẳng riêng đột món tam khỏi khan thưa một hộp nhầm lần mặc hai chiếng hình phổi mờ dạ nắng tiền là bay cái hộp đâm bay cam pi sọc phiệp đó nhom sụp mẹ chất tha cho này pe thưa bay một hộp nhầm luôn anh vinh bà lái peแต่nhom riêng đong đó nhom cho chặt li mùi bà lái đâm bay việc cắt chặt kim mi chẳng khai chẳng cái tôi viêm bàn rồi phiệp rồi cái đôiแล้วnhomจับดามเลียงสิมอนไปเนี่ยมอนใส่ยมตับยอมาปีเตะทำไมáไปเลียงให้ยมยอเครื่องยอเตยเรียบเลียจมูกมอนนะไอ้เครื่องยมไม่ได้เฉินเต้มีแต่ตึกเปล่งช่องไปเจงสกอร์แต่ปะนั้นไอ้ยมดะโกนหลักเกรย์ดะหลักโกรยมาเตะปีโขมะยมแม่เนี่ยประกาศเฟิร์มโฮเตยยมทัวแต่บ้านยำนั่งให้เครื่องเคยก็ยมอัดบ้านดะไอ้บ้านครบด้วยเกได้ปะต่อไปยมดะดดมอนให้ยมมาทัวตึกเตยก็กองมาดองยีรุ่มตึกอัดช่างเตยคนแต่อาจจะตัวโยบานจังนะปต่อไปยมធ្វើទឹកគ្រឿងហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមកស្រង់សាច់មាន់និងបន្លែដាក់ចូលទៅក្នុងឆ្នាំងមួយទៀតហើយខ្ញុំក៏រៀបចំវាដាក់ចូលទៅក្នុងធុងរក្សាកម្ដៅដើម្បីខ្ញុំយកវាទៅញ៉ាំនៅផ្ទះបងអូនខ្ញុំនៅចកាដួងពេលដែលពងរៀបចំដាក់ទៅហ្នឹងក្នុងចិត្តខ្ញុំគិតថាយ៉ាងដឹងញ៉ាំកើតដឹងអត់ទេព្រោះខ្ញុំអត់សូវដែលបានធ្វើម្ហូបញ៉ាំឥឡូវចាំមើលចង់ដឹងថាឆ្ងាញ់ឬមិនឆ្ងាញ់ចាំមើល reaction របស់ពីរអ្នកហ្នឹងហ្នឹងដឹងហើយស្វិតឆ្ងាញ់មិនទៅកណាម